जी च्याजो छुरासा तो पु छिउ चाहिँ ने तो नोदो समारोह नाफाने छौ परम्परा गाउँ छिन्छौनी थोगी अन्डो पास पनि फन्त गाउँगा यदि तो स्वास्थ्य भतिजा संख्या बढा हेर्नु पर्छ यो कुमन्त ज्यानुका जिता त दुन्दनी छाडे जुनि भो आगे दमै पनि हिसाब व्यक्ति आम पनि गए कलला आफुसा ताफै मक्क हो म जिना चुन्देगा यदा अप्सन चाहिँ बिमा हिसाबमा सुचुनि छ ता साथै ज्यायो छ पनि ज्याबिमा तर मै दाको ने मूल्याङ्कन यालजी थर्दियो सामने याजिल नि मलाई हामी पास त सम्झाइ आको थिएन ट्याक्स देख्नु न छिपिन मजा जाजिल मलाई हामी मिसा माउसे मिसा मामा थौने समावेशी पनि सिद्धान्त मलाई आ झिलिन अरु छुरा समावेशी फतिनो जुइमा झिल समावेशी छुरा झिल विभिन्न जातद्वारा निवारण न मलाई विभिन्न साके मजादा तुलाएर सिसा त कोन नि कनन मतलब थे मजुमा रे चाहिँ नप्यामेमा मलाई जुमे छौ धाबो छुरा चाहिँ थोकी चाहिँ नेपाल सम्बन्धी त सरकारले नेपालको ध्यान भयो हरेक प्राइम मिनिस्टर न प्राइम मिनिस्टर अथवा लोकतन्त्र प्राइम मिनिस्टर पुस्यान अथवा लोकतन्त्र अभ्यास गरेन हरेक जहाँ मतलब इस्युले चाहिँ सम्बोधन याद गरेको हामीले कुटाउँदो क्या किसिनजी दबाई बजान दिला मलाई कृष्ण भट्टराईले गएको छुए मस्यो नि नेपाल सम्बन्ध मस्यो नगो सङ्गठन शाखा मस्यो उहाँ मलाई तर छौ कम्युनिटी वातावरण धाबले थोडा छौ समुदाय नभए अब जो कति कल्चर न अब ठ्याक्क वस्तु प्लान मिल्ने चिसो कन्भिन्स स्याउ छुरा छ मेन हेड अफ द गभर्नमेन्ट हेर्न अहिले थोकी उमेश न तै छुरा छ नाप्नाब जी बासे छुए कमिटी मचना मलाई जी बासे त्यसै आन्दोलनले झक तो नेवाद एकदमै ल्युनला त तिमी आन्दोलनै मौला भाक्सी आन्दोलन ह्याप्दै सक्रिय हजारौँ सङ्ख्याको जुलिस जी बनाउगा मलाई तर राजनीतिक आन्दोलन चाहिँ ध्यानै मौइ बा ह्याप्दै लुन्छ नि अहिले जब राजनीतिक चर्कै जाओ भने अहिले ह्याप्लै सा ह्याउने नारा बिले निवाद गोली नेर निवार गोली नेर लिडरसिप निवार गोली मौइ अहिले गोली नलेस दगे खत्तम भयो मलाई सही जस्तै जी चाहिँ बात 46 साल आन्दोलन चाहिँ जिके दादाहरू 39 49 जना चाहिँ मतलब शहीद जुल त्यसै नेवा वो यूथ कैंपस है यहाँ निवास जी यूथ कैंपस है शंकर देव से खेचा जी तीसरे खेचा जी मतलब तो यूथ कैंपस है चाहे वो ये माली त्याग में चाहे कांग्रेस त्याग में यहाँ निवास जान चौबरी कैंपस है तो अनचौबी लीडरशिप गबले पॉलिटिकल थाम हुआ मतलब कैंपस लेवल लगती अनर पॉलिटिक्स है तो यहाँ ल्यून लाइक वो छा रहा था जीव छौ कल्चर रहा था माला तोड़ा भी है नहीं रांटी तो नहीं एकदम थाको निरंतर जो चुनमा अप एंड डाउन जो चुनी मतलब आप पति चल रहा था तो समावेश हो टाइम है ना जितना तक तौर चिंता छुड़ा है समावेश लेवल आज ही पॉलिटिकल एक्टिव मजो लगा रहा है मतलब जीव था करने गुरुंग तो होनी नहीं जनजात नाम ले राइट तो होनी नहीं मगर तो होनी नहीं लिम्बू तो होनी नहीं मतलब अभी ये कुछ जन तामांग तो नहीं काठमांडू पहले तो तामांग इतना एक्टिव मतलब तो चीज भाषा खेले गु एक्टिव जो होंगे चीज़ आंधी वो एक्टिव मजो मतलब तो आप जितना तो भाषा खेले पास भी रैंडम आप जो नहीं पता अनो अब जैसे उमेश से आई माँ बल वैसा उमेश हालें वो कौन था हिसाब कन्विंस है प्राइम मिनिस्टर मगला कौन कांग्रेस बोलना जी कन्विंस है कौन ये माल है वो कौन कन्विंस है मगला बोला माल नहीं वो एक्सिस का वो एक्सिस एकदम मार तो पॉलिटिक्स है एक्सिस मतलब यूँ नहीं लाएगा एक दिन सुधार जी तो थुकीला तो नेपाल संबंध ना सुधार से आज समय से नाप संबंध जिम पास का आर्टिकल चल गया लोकेश तक लामे से दक्षिण पे लोगों चल नेपाल संबंध राष्ट्रीय संबंध ध्यान दूंगा तो यहाँ निवासी जो संबंध थे खंडा तो राष्ट्रीयकरण यहाँ होला आज सर अबले बोला थोड़ा सा अझ नेपाल राष्ट्र सम्बन्ध मतलब 4 आर्टिकल भयो मलाई अब जिना बनाउटी वे आर्टिकल पुरा आर्टिकल छ म आ जीवन मान्छे आज त्यसमा फेरि कने छ आशा राष्ट्रिय रूपमा फुक्क त्यसो आ नेपाल सम्बन्ध गालो संगत साबाना छ वन जब बुद्धि पिकना नेपाल सम्बन्ध तलगी वो सागा सन्त आको संगत सागा सम्बन्ध वो धासा अझ एक्सिडेन्ट बढे जिम्मा खनि तर आ विक्रमादित्य चाहिँ विक्रमादित्य नाममा सम्बन्ध भयो खनि व्यक्ति नाम भयो खनि इस्यु सम्बन्ध है चाहिँ इसाई पाखे भयो खनि मलाई बुद्ध सम्बन्ध तर संगठन शाखा छ त नेपाल नपा आबद्ध यामाहरुका ताकि कने संगठन शाखा नादै नेपाल सम्बन्धले एक्सेप्ट गर्न नेपाल सम्बन्ध ध्यान छ थोरै एक्सेप्ट अयगमा पनि सरकार मान्दै पनि नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रमा खर्चा तर व्यवहार हेफुमा हो मलाई विभिन्न मतलब जातले चुताउँदो शिलापले चुताउँदो अनवया हरेक चाहिँ मिडिया चाहिँ होला मलाई मिडिया हामीले सुत्दै चाहिँ यो पनि दाबले सञ्चार मन्त्रालय निर्णय अनुसार चाहिँ जुन्ताउँदो तर अझ व्यवहार आयो पनि गिजाबाउ चाहिँ नेपाल सम्बन्ध आवन चाहिँ कतिपय हुनेछ भने ट्रेड हाउस सिजन दिबा हुने मंगला ओ खिन्छ त्यसको रूपमा चाहिँ नि गिजाउ कन्भिन्सनले के त वास्तविक गिजाउ या मुक्त मंगला धन्यवाद ठीक माला
झिउलाई एक्सिडेन्ट बनाएको मान नेपाल सम्बन्ध राष्ट्र रूपे मलाई आ पिनपिन चोपे नेवा देशमा चाहिँ नेवा खलामा सक्यो तर अझा अझी मलाई माउमा धान खाला अनि चोला कम्युनिकेट लाइनमा चाहिँ नेपाल जुल अहिले कल्चरलाई मटाउनु पनि छैन अझा अझी ध्याउ थयो कल्चर तिनटा घन्टा उठु मलाई अब पिन्चोपे निवारणमा कोर्डिनेट आदि छ चाहिँ छुरा छ एक्सिडेन्ट बनाए मलगा उक्यो लाइन छुरा छ ए आप चाहिँ व्यापक जुल नेपाल सम्बन्ध नेपाल सम्बन्ध या खुर्सा जस्तै नि छा नेपाल सम्बन्ध चलाइमा जुले थन नेपालको रवि शासन दमला चाहिँ इन्डिया प्रभावित जुले इन्डिया विश्वपी मलाई भीमसेन दास प्रधान इन्डिया विश्वपी भीमसेन दास प्रधान नि मुस्लिम देशमा बिजना या थन मल्ल दावा जिल्ला मल्ल मलाई जिल्ला मल्ल नि जिल्ला ठकुरे नि नेवारीकरण जुले थन सोच मलाई नेवा मिसना बिहा नेवारी कल्चर नेवारी भाषा दगाउले अहिले वो एक्सेप्टेन्स बढाइ जाए एङ्गलको नेवारी थियो मलाई अहिले पृथ्वीनारायण शाह होला मलाई अब नेपालसम्म मतलब झिउ राष्ट्रिय सम्बन्ध खनि झिउ लिपिको नि झिउलाई मतलब सुरक्षा सार्वभौम राष्ट्र गण विदेश प्रभावित लिपि न दो के भाषा न दो धर्म न दो संस्कृत दो अझ नेवार छ पृथ्वीनारायण शाह इन्भेट दिया सादा वो चाहिँ उखे वो मानु न म कुमाई गण वो भी खेत होला अनि मिसा उक्सो पुलिस सम्बन्ध है चिथा लाडन मेरो बिग्रेमा दिते मलाई त्यसले पोलिटिकल गए आव छिटाइन मतलब चास नेपालको प्रधानमन्त्री इन्डिया हारेको वो लाभांश एन्जोल फटले फटले इमेज डोमिनेसन थियो इमेज कल्चर इन्भेट दिया अझ नेपाल विकास सम्बन्ध लाग्छ नि आ विकास सम्बन्ध नेपाली सम्बन्ध मखनी होला ओला इन्डिया हो सम्बन्ध नि छि थाउ डेगा डेगा छ अन ओपी मन त इमी उखिचो साइकल जना होला नि के म खेल छु नि मलाई खाली मल पिथनार साल जब छि भाषा एसिड मया मल या त लिच्छबी दक्षा नि था थने चाहिँ नेवकन जाउन त पाइदैन नि त पिथनार सामाले झिएको ल्याउन आउँछ भाषाले न धर्म न संस्कृत मल भाषा एक भाषा एक जात एन्बिलो राज्य मलाई ए या आ हाम्रो छ दु समावेशी फुस्यु पहिचान मार आज आबो हुने मलाई आजादी खेतले मलाई समस्या नेपाल सम्बन्धमा माइट पनि नेपाली कल्चर माइट पनि नेपाली चाहिँ इतिहास यो पनि मको नेपाली यो अझ पनि विस्तारमा मलाई आया चाहिँ याद छ अल्छी पनि किन छ र यो त हाम्रो पनि रहेछ यो वासना किरमा मलाई जिन फेब छ अल भजन नभए मलाई भजन फुस्यु त निवारी सम्बन्ध म त नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध मलाई ठुलै यो पुस्तक सुभा